Sanibonani Mthokazi omhle laphana lina bakamzilikazi kamashobona mangethekalanga Mthokazi kaNdaba sephinde ngabuya futhi njalo laphana phela nayo laphana i1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement imovement phela yamalungelo ekaZulu lina phela ondlela zimhlophe 1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement usiphathelene esandleni ngiphathele phela amalungelo ezemfundo wasakuphi ngiwasa kwaMthwakazi uMthwakazi kaNdaba gqi ngithi vuka Mthwakazi 1893 usiphatheleni esandleni singabathwakazi ngiphethe phela amalungelo amasiko amalungelo phela endimi amalungelo phela omhlaba amalungelo amanzi amalungelo phela omnotho amalungelo phela ezempilo amalungelo phela ukuziphatha kahle amalungelo phela embali yethu esingabathwakazi wasakuphi ngiwasa phela kwaMthwakazi uMthwakazi kaNdaba ngithi gqi vuka Mthwakazi kunjalo lapha bakithi ngithi na let's support our material rights. Get your 1893 calendar and the t-shirts local or international into zakithi phela kwaMthwakazi thina phela abantu abansundu ungathola phela khonapha kwaMthwakazi bathi yimbuyazwe Richmond kunombolo phela ezithi zona +263 773064948 ngithi eMzansi Afrika phela kulezi nombolo ezilandela lapha ngithi +27683529085 kanti ke phela phesheya kwezilwandle phela kubo UK iyatholakala phela bathi inzwa ngendaba Richmond ungathola phela kule nombolo ethi yona +788942295 kunjalo lapha insipho phana emjiye emude emuntu kodwa mina mathatha phansi kwela kithena umfana kaMchindi wadle khefa imbongi yakho yakwaMthwakazi ngithi thanki kuleyo ndawo.